Batho ba ba fetang 350 ba tlhokafetse kwa KwaZulu-Natal le Gauteng ka dikhuduego tsa Phukwi wa 2021. Mme ditshenyego tsa dikgwebo le dikago di balelwa go diranta di le dibilione di le 50. Dikhuduego tse di tlile morago ga go tshwarwa ga mopresidente wa maloba Jacob Zuma morago ga go ikgatolosa taelo ya kgotlatshekelo ya gore a tlhagelele kwa komishineng ya go gapiwa ga puso. Go tshwerwe batho ba ba 19 ba go belaelwang e le ba tlhotlheletsi ba dikhuduego ngwaga o fetileng. Ga e sale nako eo di-Hawks di ntse di kokoanya bopaki kgatlhanong le ba bangwe ba go begwang e le ba tlhotlheletsi. Ka la bone le la botlhano mo bekeng e fetileng, di-Hawks di ne tsa etelela pele letsholo le legolo la go tshwara babelaelwa ba ba neng ba dirisa mafaratlhatlha a tlhaeletsano go tlhotlheletsa dikhuduego. Go tshwerwe babelaelwa ba le Robedi Tlhano mme ba bangwe ba bona ke baeteledipele ba dikgaolo tsa ANC. This is a complex and sophisticated investigations. We need to ensure that when we conduct our investigations, everything is done according to the law. And as the Hawks, our methodology is that we don't want to rush and arrest, and the cases are withdrawn before court. We will also get pressure from the communities that why are we arresting and the matters are withdrawn. Mo Babelaelweng ba le Mabedi Pedi ba ba reboletsweng beile ya diranta di le 3,000 mongwe le mongwe a le mongwe wa bona o golotswe morago ga go kgalemiwa mme laelwa a le mongwe yo a neng a botsolodiwa ke di-Hawks o tlhokafetse ngwaga o fetileng. The conditions of their bail was that they do not communicate any details of this case on social media. Also that they inform the investigating officer should they change their contact number as well as residential address or if they require permission to leave the province of KZN. Babelaelwa ba le 62 ba ba setseng ba tla tlhagelela kwa kgotlatshekelo beke e tlang.